Naši stalni saradnici vas svake sedmice motivišu da budete zdravi i u top formi i da usvojite i praktikujete zdrave životne navike. U ovoj epizodi trener Miroslav Jovanović ima zanimljive i korisne savjete za vas i naravno praktične vježbe. Ćao, ja sam Miro iz fitness studija Body Tuning. Danas ćemo govoriti s vama o borilačkim vještinama kao dio fitness repertoara. Ja sam u svijet fitnessa ušao prije svega svijeta borenja i volim da dajem klijentima vježbe iz borilačkih programa zato što su atraktivni. Imamo porast ljudi koji vole i traže da znaju te vještine. Glavni razlog zašto to dajem ljudima je zato što su to kompleksni pokreti koji su atraktivni, koji troše puno kalorija i uvijek su zanimljivi ljudima kada to rade, bez obzira da li je riječ o rekreativcu ili profesionalnom sportistu. Udarci skraćenim polugama su najjači udarci koje ljudsko tijelo može da produkuje. Veoma su dobri na blisku borbu. Jednostavni za izvođenje i 100% postižu efekat neutralizacije protivnika. Ne bi želio nikad biti s druge strane tog lakta. Krošem, uppercut. Krošem, uppercut. I što je bitno, uvijek tučeš istu tačku. To i prebaci težinu. Spusti težište, radiš eskivažu. Eskivažu, kik, eskivažu, kik. I pogled za rukom, pa druga. Eto. Tijelo kompaktno, stisneš sve, bravo. Kao da ti napadač prilazi s ove strane, ovu nogu što ti je gore spuštaš, dok dižeš težište i udaraš ga drugim. Znači odavde. Tu, to, znači, bum, tu, iza ovog položaja, tu, gard, tu, znači, blokiraš, gdje je napad s ove strane, tu, par puta, eto, znači, kao da ideš da udariš u nešto, sad, na ovu stranu. Vratiš se. Poslije bloka, šta ćemo mu raditi? Znači, kad blokiraš, zarotiraš se, udarac laktom. Znači, odavde. To. Opet. Blok. To. Još na drugu stranu.